bami ito membantar pangan rohaki mata peso boe terpodom marningot hauliomi ha Surawito Surawito Rongit pe boy terlisir molo Songgop di bohimi ito Sidoli pe busi saun alani Eke suping mi ito Surawito. Jadi teman-teman, saya sekarang lagi berada di sekitar daerah Milton. Ini daerah sekitar 40 menit dari Toronto. Nah, jadi itu di belakang saya itu mungkin nggak kelihatan dari sini, tapi di belakang saya itu ke sebelah timur, yaitu di belakang kita itu Toronto. Nah, itu mungkin agak kelihatan sedikit, tapi udah mayoritas itu yang namanya pohon itu udah nggak ada lagi ininya daunnya. Jadi kalau kita ke sebelah sana itu kita ke sebelah utara. Nah, di sana itu namanya kota Georgetown. Nah, itu banyak perumahan kelihatan. Saya di daerah Milton nih sekarang. Nah, ini semuanya nih, lihat nih pohon-pohon udah nggak ada lagi daunnya. Musim fall, musim gugur ya begini nih. Nah, tapi udaranya enak nih sekarang nih guys. So fresh, thank you. It's so super cool. You guys okay? Yeah. Hey, don't go too far, eh? Naki, careful, buddy. Naki, don't go too far, guys. Wow. Wah, ini di bawah itu. Di bawah kayaknya keren tuh pemandangannya tuh. Nah itu di bawah kayaknya ada. Guys, don't go too far, guys, don't go too far. Nah, kayaknya ada apa namanya tuh? Ada farm kayaknya. Itu farm or I think this horse course, right? Tempat pelatihan kuda kayaknya. Oke, naikin guys. Yo, Nike, guys, come here guys, come here boys, come. Nike, let's go. Oke. Right. Jadi teman-teman, ini nih ada satu cliff jurang yang sedikit bahaya nih. Jadi kalau nggak salah ini bisa jadi tempat apa namanya rock mountain climbing. So ini di belakang saya ini nih suasana pertanian di daerah Toronto. Ini agak bahaya ya. Yeah, be careful. Yeah, we gotta be careful. Just stay away from this one. Here's the stick. Oke, mantap ya. Pemandangannya itu ini alam nih, gimana? Aduh, udaranya bersih. Mantap. Jadi kita sekarang mau turun tangga nih. Naik. Say hi. Hi. Gawe. Look at the gaps. Hi. Mom, there's another Kita down lagi there. turun tangga. Somebody left their hat down there at the hat hotel. Jadi Hey, there's an entire ini trail. dia nih kegiatan di hari Sabtu. The cave. Kita harus hiking. Wow, there's a cave. Like you can stay here somewhere. Oh, Naki, you gonna try Yeah, Naki? we found a cave. Can we go get Yeah. it? After we do this. Oh, ternyata ada. Like, want to stay a little bit? Oh my god. Look out. Let's go stay a little bit, Nike. Ternyata ada kegiatan panjat tebing nih. Come on, Nike, sit. Oh, you know what, guys? They're climbing the thing. We can't go there Yeah. because they're pretty attached. But I think it's not. I think it's just that's all there is. If we look. So, Naki, what else do you like about this, Naki? I can climb stuff. You can climb There's stuff. like a lot of lookouts, Dad. Look out. Dad, you can look anywhere. Oh yeah? It's Okay. like one big mountain. It's like one big mountain. Oh, oke. Ini ada tempat pemandangan di sini. It's like an Look out. everlasting mountain. Okay, come here, Naki. Let's show to the people. Oh, that's cool. Super cool. Wow. Ini ada jurangnya nih, guys. Wow. Wow, ini jurang nih. Wow. It's still Naki. Don't go too close.
I'll take Guys, off the backpack so no ini ada jurang nih. Wow. Ini ada jurang. Lihat nih, kamera jangan sampai jatuh. Don't be careful, Patrick. Okay, yeah, okay. You gotta stay away from there. Oh my gosh. Ana. So, jadi ini di belakang saya ini jurangnya ini. Dad, hold on to something. You're gonna fall down. Naki, just be careful ya. Ini jurang persis di bawah saya ini sekitar 1,5 meter ini langsung jurang ke bawah nih. Jadi langsung apa namanya? Lurus begitu tuh di bawah Dad, I'm di bawah gonna get batu. off of here. I'm gonna fall, Dad. Ya. Dad, Jadi Dad, do not put your backpack to that way, because it's gonna pull you down because of how okay. heavy it is. Alright. It's science. It's not, Dad. It's not the force. It's science, guys. Nah, jadi guys, walaupun kita di tengah hutan, kita nggak bakalan nyasar karena kalau seandainya kita ikutin dari starting pointnya tadi itu kan dikasih petunjuk. Nah, kalau yang hijau itu agak sedikit lebih cepat lah. Nah, yang lama itu kan yang warna kuning dan yang warna apa namanya nih? Yang warna hijau. Jadi yang warna biru. Jadi kita ngikutin aja ininya, kita nggak bakalan nyasar. Jadi bagus, metodenya bagus. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Jadi kita nggak muter-muter di satu tempat. I'm gonna go down. Nah, ini kita sekarang lagi di Kita sekarang di. look out, lagi mana talk properly lagi. Look, It should be what it is over there. very smooth. Definitely, because how fast you're gonna go to the bottom of the water. Daerah pemandangan. Di mana nih, Naki? Where is this? I've read every dog name book, including Brandon's Medicine, except for Lord of the Fleas. Oke guys, jadi kita udah selesai tadi hikingnya, kita mendaki. Nah, sekarang kita lagi berhenti sebelum kita on the way home pulang ke rumah. Saya sekarang lagi di Spring Ridge Farm. Jadi ada tempat farm di sini. Ini nih yang kita beli kue. Kita mau makan siang dulu di sini nih. Jadi sebelum kita tutup, ini farmnya enak sekali nih. Nah, jadi biasanya ada kebun segala macam, jagung, apel segala macam. Terus banyak juga permainan anak-anak di sini. Nah, ini buat api unggun, guys. Karena kan dingin, jadi dikasih api dia. Jadi ini dia guys tempat farmnya, Spring Ridge Farm. Di sini biasanya kalau summer dia ramai karena pertunjukan musik juga ada. Jadi ini nih, jadi apa namanya? Jadi yang namanya kue, croissant atau apa kayaknya orang itu bikin sendiri. Jadi namanya homemade. Oke guys, jadi thank you udah ngikutin petualangan kita, and jangan lupa ikutin terus channelnya Uncle Deng. Ciao.